Dobrodošli u naš podcast 02 na temu Zajedno u poslu i životu, odnosno kako biti sa svojim bračnim partnerom u biznisu, a ujedno i u braku. Jel? I u kuhinji. I u kuhinji. Tako da današnju epizodu ćemo posvetiti o tome što često nas ljudi pitaju kako i na koji način možemo raditi zajedno, kako to funkcionira. Pa sad, eto, možda da vam otkrijemo te neke tajne kako i na koji način smo mi to posložili, da li uvijek to tako bajno ili nije bajno, pa evo možda da se pripremimo za današnji naš podcast, izvadili smo neka pitanja koja su... Da, čisto da ne odemo od teme. Da, pitanja pa možda da krenemo nekako po pitanjima, pa ćemo vidjeti u kojem smjeru će nas to zajedno odvesti, jel? Pa ajmo krenuti s prvim. Kako je izgledao trenutak kad smo odlučili raditi zajedno? Pa, ja bih rekao konkretno kod nas, trenutak kad smo krenuli raditi zajedno je zapravo bio još na samom početku. Bili smo... Mladi. Da. Možda za sve one koji nas prate, čisto da znate, znači uvijek najlakše je krenuti zajedno raditi kad si mlad, jer onda imaš one leptiriće, pa onda ti to sve paše i odgovara, onda možda nekad kroz godine kad se neke stvari mijenjaju više postanu stvar nekakve navike, jel tako bilo kod nas? Tako da smo vrlo mladi krenuli sa nekakvih 20 godina već u privatno poduzetništvo i tu smo već prvi put okusili zapravo te draži zajedničkog posla. Jel? Što bi ti rekla malo, kako je to bilo na početku? Pa mi smo baš zbog tih leptirića željeli što više vremena provesti zajedno i ono što smo znali smo da imamo jasnu viziju naše budućnosti, samo s obzirom na godine tada nismo znali kako. Bili smo spremni raditi sve što je potrebno da dođemo do te naše vizije, do tog našeg cilja. I ti si bio taj uvijek pokretač nekakvih privatnih biznisa. Da, ja kao nekako što kažu kod većine muškaraca, uvijek smišljaš nešto što, kako, na koji način napraviti, ali priznam da nekako sam računao da radimo zajedno, šta god smo gledali. Dobro, mislim, ja jesam možda malo onako raspršen po pitanju tih nekih pojedinosti koje su ključne u biznisu, pa onda nekako ti si tu svojim dijelom to nadopunjavala i da mu to bilo nekako najjednostavnije tako na početku. Da, bilo je tu tih raznih privatnih biznisa koji su izvučali sjajno, ali se nisu pokazali bajno. Da. Dok Stjepan nije došao ugostiteljstvom, svašta smo nešto u životu probali, ja bih rekao i... Uvoznici kozmetike, svašta nešto je tu bilo, ali nije bilo to tako bajno. Dok Stjepan nije došao sa idejom zaista da krenemo suradnju sa Foreverom. I to je zapravo, tu smo ušli u jedan malo drugačiji vid zajedničkog poslovanja, kako je to bilo na početku. Prvo smo krenuli sa pčelarstvom u jednom periodu. Smo se bavili. To je bila, ja bih rekao da je to bila više fizikalija prije nego što smo ušli u ovaj svijet biznisa. I to smo radili zajedno, bilo je zanimljivo. Da. Vidimo, odlazimo od teme. Vraćamo se na pitanja. Jeste li od početka vjerovali da to može funkcionirati? Jesam ja od početka vjerovao da to može funkcionirati? Pa ja mislim da nekako od početka nisam ni imao razmišljanja uopće o tome. Tak smo nekako krenuli. Prvi kafić kad smo otvorili, to je bilo, zajedno smo nekako u tome. Ok, uvijek je neko potegnuo neki malo veći dio, pa ja sam bio više za taj fizikalni dio odraditi što je potrebno, a ti si bila više ovaj administrativni dio, ali nekako mislim da od početka je to bilo, kako smo krenuli. Da. Što ti misliš? Iskreno, tada mi nismo imali pojma kuda će nas odvesti naša zajednička i bračna i poslovna suradnja. Samo smo znali da želimo sve ići zajedno. Što je bilo najteže u prvim mjesecima? Ajmo sad već preći na ovaj naš trenutni posao, to jest suradnju sa Foreverom. Što je bilo najteže u našem zajedničkom poslu, odnosno u našem zajedničkom radu? Mogu ja? Najteže je bilo, pa možeš, ali mislim da onako nekako iz moje perspektive najteže je bilo da se
da tebe naučim da nisi uvijek u pravu. Ja bih rekao da je to nekako s moje strane bilo na početku, jer imaš dvije mlade osobe koje, mislim, ta smo bili mladi, zgodni, lijepi i koje svaka ima visoki dosta ego i visok stav da nije naučen s nikim dijeliti ništa, pa sad onda mi tu nekako ušli u posao, pa mislim da meni je to bilo nekako najteže. Naučite da zajedno kad nešto radimo da moramo pogledati i jednu i drugu stranu, ali mislim da tu nismo imali nekih većih problema. Pa ja ono što bi spomenula, s obzirom da nikad nismo se susreli s tim vidom poslovanja, nismo imali niti sustave koje smo danas razvili, niti smo imali pojma šta trebamo raditi, ali imali smo samo tu volju. Volju i želju da nešto promijenimo. Što vas je najviše držalo zajedno kad su stvari bile teške? Što ti misliš o tome? Pa ta podrška. Meni je jako značila tvoja podrška i razumijevanje. I vi uvijek u životu i kao dijete i kao odrasla osoba svima nama znači da imamo podršku okoline i da imamo nekoga ko će nas pogurati i kad posumnjamo u sebe. Jer vjerujem da svi mi ponekad posumnjamo u sami sebe, da netko sa strane ti kaže možeš ti to. Da. Mislim da to je nekako i možda najključnije u svemu tome, jer ta podrška je ima mana, rad u paru ako se ne slažete. No, međutim, ako se slažete, ta podrška se pojavljuje koja je to je nešto što ti u trenucima kad ti je teško zapravo jako puno znači. Yeah. Kad ti bude teško u uspjehu, bude ti uvijek teško u uspjehu, tako da niko nije pošteđen došao do nekakvog rezultata u životu, tako da na samom početku kad se mučiš i kad ti je teško, puno lakše kad to prolaziš u dvoje. Ja bi to nekako najjednostavnije tako rezimirao kao kraj pitanja. Kako razlikujete poslovne i privatne trenutke? Ja bih rekao ovako. Kako razlikujemo poslovne i privatne trenutke? Pa kavu pijemo i pričamo o poslu, a onda kad smo na poslu pričamo o kavi i nekako sve nam je to izmiješano, zato što u pravilu naš posao se bazira da ga radimo zajedno i da ga radimo od kuće i ne bih rekao da radimo stalno, ali kad uživamo onda opet djelomično radimo, ali manje više uživamo, ali onda opet stalno radimo, tako da nema neke posebne odvojene crte, baš kad što ja bih rekla da imamo tu privilegiju, da radimo ono što volimo i s onima s kim nam je ugodno, tako da zapravo nemate ni potrebu odvajati posao od privatnog. Da. Da li se slažeš ili... Mislim da je to, da je to istinski to, jel? Tko je vođa u poslu, a tko doma? Ja bih rekao da sam ja više fokusiran na posao, ti si više nekako na kuću još od kad su djeca bila mala, pa onda nekako više smo u tom dijelu podijeljeni, ali generalno nadopunjujemo se. Generalno Stjepan je glavni dok se ja ne uključim. Da, tako to. Kako reagirate kad se ne slažete u odlukama? Pa uglavnom se slažemo, jer nekako ona tvoja bude zadnja, pa onda se složimo oko toga kao u svakoj kući, ali uvijek žena ima zadnju, odnosno muškarac ima zadnju da draga, tako da mislim da je to u tom kontekstu i kod nas, zato što mi gledamo muškarci više, barem ja osobno sam takav, više sam da startam, da budem nagli, a onda opet treba neko sa strane koji će to malo prikočiti, ali kad imaš neko ko ti prikoči, onda baš ne skočiš uvijek na prvu loptu, a nekad se to pokaže dobro u poslu. Tako da.
Što ste naučili jedno od drugog tijekom zajedničkog rada? Što si ti naučila od mene? Pa da nam je zabavno kad smo tako različiti. Bilo bi nam dosadno da smo isti Dobro. nego ono što je najvažnije da se razumijemo. I ta različitost zapravo savršeno ju koristimo u poslu jer se nadopunjujemo. Sve tvoje prednosti su možda moji neki nedostaci, pa kompenziramo. Dobro, i obrnuto. Tako da i ta različitost i poslovnu suradnju, a i brak čini zanimljivim. Čini zanimljivim. Nije ti dosta. Da smo isti, bilo bi nam dosta. Mislim, i svima onima koji nas gledaju, koji nas prate, ako si isti sa svojim partnerom, onda si definitivno vrlo teško možete opstati. Bitno je da imamo neke različitosti, jer onda se nadopunjujemo. Ali ako sve radimo na isti način, onda to je vrlo teško sve kontrolirati, jer onda tu dolazi do milion drugih problema, ali vjerujem za one koji nas prate, koji rade u braku, da znate o čemu pričam. Tako da različitost je ok, ali razumijevanje treba biti definitivno. Točno. Znači nije stvar u savršenstvu, nego u podršci i tom zajedničkom rastu. Sljedeće pitanje nam je: tko od vas dvoje više voli planirati, a tko improvizirati? Ja sam majstor u improvizaciji. Planirati volim, ali volim neke dugoročne stvari možda planirati, ali u 90% slučajeva kad govorimo o ovim kratkoročnim stvarima uvijek je nekakva improvizacija, zato što uvijek radimo na nekim velikim projektima, uvijek smo na nekoj ozbiljnoj priči i onda tu imaš milion improvizacija i tako da nekako, ja bih rekao da sam postao majstor improvizacija. Što se tiče planiranja, mislim da si ti tu bolja. Da, Stjepan je onaj tip koji dobije ideju i ajmo hop. Ja sam ta koja više to voli sve razmotriti i vidjeti, staviti pluseve, minuse, no nekad ne stignem sve to izanalizirati jer kad skače povući i mene. Dobro, pa to je ok. To je zanimljivo. Tako da 13 godina već mi to tako skačemo, pa evo nešto smo i doskakali. Koja je najveća snaga jednog, a slabost drugog i kako to nadopunjujete? Šta misliš koja je moja najveća snaga? Uvijek imaš nove ideje. Uvijek pratiš trendove. Što se tiče poslovnog segmenta. Imaš snagu prenest sve novitete na druge. Svoju viziju prenest na druge. Dati podršku mnogima. Dobro, sad si mi došla nahvalila. Koje su mi mane? Koje su moje mane? Hoće biti dosta vremena. Uglavnom, ne paziš na detalje. Dobro. Mislim, koji su opet jako ključni u organizaciji. Ja neću reći da ne pazim, nego više ih ne vidim. U stanju je organizirati jako puno sastanaka, ali bez organizacije s moje strane pogubio bi se u svemu tome. Mislim, to se dešava i u privatnom životu. Odemo negdje i on, ako ja ne spomenem, on će ostaviti kaput i torbu i laptop i ključeve. Tako da taj dio... Moraš imati nekoga pored me, moram imati nekog pored sebe da me shrpi, da se ne pogubim po putu, ali dobro, to je okej. To je svaka osobnost, ja bih rekao, je različita i eto, možda neke stvari možemo se nadopuniti i onda napraviti neke promjene. Kako se nosite s pritiskom kad dođe veliki trenutak? Neki javni nastup, putovanje, odluke? Pa na početku kad smo kretali, pritisak je uvijek bio velik, zato što se trudiš da bude najbolje. Radili smo, odnosno i radimo mi smo u biznisu sa ljudima, pomažemo ljudima da ostvare neke stvari u svom životu i
kad imaš puno ljudi, u pravilu uvijek imaš veliki pritisak. I na početku to bilo dosta stresno. Ja se sjećam prvih seminara kad smo krenuli držati, kad smo krenuli sa nekakvim tim live eventima. I onda u tim live eventima ti zapravo imaš želju da sve ispadne najbolje, onda sam sebi radiš dosta veliki pritisak. A masu puta je to nepotrebno. Naravno da s godinama kako postajemo inteligentniji i pametniji, neću reći stariji, da tu zapravo dolazi do toga da to sve lakše i lakše podnosimo. Tako da ja bih rekao unazad nekoliko godina, 7-8 godina, u pravilu nije mene osobno, ja nemam problem sa binom, nemam problem sa snimanjima, nemam problem sa nečim, zato što to su stvari koje se postižu vježbom i ono što ti je teško na početku neće ti biti teško kasnije ako dovoljno puta izvježbaš, tako da ono što kažem, majka ponavljanja. Tako da. Svi oni koji ne znaju, ja sam ta koja sam imala posebno veliki strah od javnog nastupa. No, međutim, evo, vidite... I boji se kamere, čisto da znate za sve vas koji nas inače pratite na društvenim mrežama, ona je vrlo strašljiva osoba i boji se kamere i ne želi biti javno na binama, tako da, evo, svi koji nas pratite, da znate da se to može pobijediti. Možda nekad si malo trebate složiti ugodniji ambijent da vam bude lakše, ali ono sve što radimo, ako dovoljno puta izvježbamo, odnosno ponovimo, riješit ćemo te strahove. Tako da, kako se nosimo odgovor na ono sa stresom prije evenata, prije događanja i sa tim, mislim da tu nemamo nikakvih problema. Samo treba dovoljno vježbati. Dakle, poruka bi bila, uspješan par ne mora nužno biti istih dvoje ljudi, samo dvoje ljudi koji idu u istom smjeru. Pa, mislim da da. Idemo dalje. Jeste li ikad pomislili da nećete moći dalje? Da, zanimljivo pitanje. Pa u pravilu ne. Imali jesmo jednu situaciju koja je bila onako malo nezgodna. U jednom periodu možeš ti možda mrvicu o tome ispričati. Da, ali situacija koja nije bio sam posao kao posao, uzrok toga što nas je dovelo do razmišljanja, da li ćemo dalje i kako ćemo dalje. Više to vam je ljudska glupost. Gdje u jednom trenutku smo htjeli odustati. Ali opet prednost toga što smo zajedno smo odlučili prespavati, razmisliti i staviti sve one pluseve i minuse, ali nisu stvar pluseva i minusa, nego onog našeg zajedničkog zašto mi radimo. I kad imate taj jasni zašto i najteža prepreka, najveća brana ne može vas spriječiti da vidite dalje ako vi znate kamo idete i ako ste spremni dati svu svoju snagu, svu svoju volju da pomognete i drugima, ne smiju vas nikakve prepreke zaustavljati. Da. Tako da, realno, da li smo imali nekakvih posebnih problema? Ja bih rekao da nismo. Ono sve što radiš možeš u pravilu odraditi u dvoje, tako da... Što biste poručili parovima koji razmišljaju krenuti zajedno u poslovnu avanturu? Pa mislim da je puno lakše. Mislim da je puno lakše i da je puno jednostavnije kad to radiš u dvoje. Definitivno. Naravno da nekad nisi u mogućnosti da oboje budu maksimalno uključeni, ali kad pričamo o zajedničkom radu, prvenstveno ja mogu pričati isključivo iz nekakvog aspekta poduzetničkog zajedničkog rada bračnih partnera. Ne znam kako je to u klasičnoj firmi da imaš nekakvog šefa pa da ti sad taj šef i tebi i tvojem bračnom partneru zapovijeda da te neko maltretira, to ne znam, jer ovdje nekako u privatnom poduzetništvu razumijevanje uvijek imaš jedan prema drugom i to je puno lakše. Mislim da
ako može čovjek birat. Fleksibilni si. Da. Ako može čovjek birat danas da radi zajedno sa svojim partnerom, super je. Ako imate cilj da je s tom osobom s kojom vi zapravo radite, da budete u dobrom odnosu i nemate ništa, ja bih rekao, sa strane, da morate skrivati u tom svom biznisu, definitivno je dobra varijanta, zato što mislim, sama činjenica da ti radiš posao i da tvoj bračni partner s kojim provodiš dio svog života, dio provodiš sa poslom, nije uključen u ono što se tebi na dnevnoj bazi događa, je nešto što njega neće zanimati ako nije u tom tvom poslu, i tu dolazi zapravo do rasjeda, jednostavno do tog razdvajanja interesa, i onda dolazi do jako puno problema, danas sve češćih, nažalost, da mladi bračni parovi pucaju. Jer i u poslu se pojave problemi, onda i kad... Imaš i više razumijevanja na neki način kad radiš sa osobom sa kojom i živiš, i onda i neke stvari koje su vezane privatno možeš i podijeliti malo, pa će jedan preuzeti malo više stvari vezane za posao, jedan više za obitelj, dok je svako na svom poslu gleda svoj posao i gleda svoja posla, i to najčešće ne završava dobro. Tako da moj savjet bi bio definitivno za sve one koji razmišljaju da li raditi sa svojim bračnim partnerima, probajte, divno je. Da, jedini savjet možda da ne raspravljaju samo o tome tko je u pravu. Dobro, mislim. Uglavnom nitko nije. Uglavnom najčešće nitko nije u pravu, i najčešće to bude, pogotovo u samom početku, ali naučiš malo. Pa u današnje vrijeme imate hrpu tih knjiga koje možete pročitati o odnosima, o razumijevanju, i mislim da je prvenstveno razumijevanje tu bitno, da ne reagiraš na prvu, da ne provodiš neke svoje osobne principe ako ti principi nisu u interesu oboje, i da jedan drugog razumijete. To bi bio moj nekakva konačna poruka, da li raditi sa osobom u braku i na poslu. Da, i mi smo nekako između sebe još od početka dogovorili da i ako nastane neka konfliktna situacija, glavno pravilo je nema spavanja dok se ne riješi problem. Tako da to vrijedi i za konflikte s djecom i sa... Mislim, svaki problem koji staviš ispod tepiha neće se sam riješiti, nego ćeš se samo na njega popiknuti. Tako da moj savjet je isto također za sve vas koji nas pratite. Ako radite sa svojim bračnim partnerima, ali ako ne radite, ako živite, samo imate nekoga sa kim živite, nemojte sa problemom legnuti na večer, jer kad legneš sa problemom, ujutro taj problem neće biti riješen, nego će ti samo biti jedna mala ranica koja postoji, vrlo velika vjerojatnost da se inficira i da nastane ozbiljan i veliki problem. Tako da rješavati to odmah na početku, ali to je pravilo i za život, i za brak, i za posao, i za sve ostalo. Kako vidite budućnost svog zajedničkog poslovanja? Sjajno. Ja mislim osobno prvenstveno za nas dvoje da je to super priča, zato što djeca su narasla. Djeca su velika, mi sad praktički volimo putovati 6 mjeseci godišnje, gledamo da budemo u toplim krajevima. Posao je globalan, radimo online, a ono što je najbitnije, još se i slažemo u svemu tome. Tako da mislim da ne bi trebalo biti nekakvih problema oko svega ostaloga, ali da, malo po malo, mislim, to ne znači da mi sad nakon 13 godina se složimo oko svega, ali bez obzira pokušavamo pratiti trendove, pa onda mi biti bez obzira što smo nešto i godina već nakupili, ali biti malo moderniji, pa imati razumijevanja više jedni za drugi, ali sad je to već sklad, možemo reći. Slažem se. Samo malo. Što vam je danas najvažnije? Uspjeh, mir, sloboda ili nešto treće? Uspjeh, mir, sloboda ili nešto treće? Pa mislim da mi je ovo treće, a to je sve to zajedno. Jer... uspjeh ti je bitan, jer ako nemaš uspjeh, onda si nezadovoljan. Barem ako si osoba koja je željna uspjeha u životu. Mir, definitivno da. Mir je nešto što ti ne može niko platiti. I ako nemaš mir sam sa sobom, nećeš ga imati s nikim drugim. Ovo treće je bilo? Nešto treće? Pa
Pa putovanja bi moglo biti. Kome se to sviđaju putovanja? Kad govorimo o putovanjima, da, definitivno putovanja su nešto što volimo i što nam naš posao i način života omogućuju i način rada, ali za sve vas koji ne putujete, ono što bi savjetovao, ljudi putujte puno, jer to vam ostaje u sjećanju. To su stvari, nećete se sjećati za 5 godina koji mobitel si imao ili kakve su ti bile gume na autu, ali ćeš se sjećati gdje si bio, šta si vidio i što ti je ostalo u nekakvim uspomenama. Tako da, definitivno, ako si možete dozvoliti da vaš posao bude tako složen, da vam je posao da putujete, da možete raditi online, da možete iskoristiti, ja rekao bi, neke nove trendove koji su sad in i posložiti si tako da budeš sa onim koga voliš, da radiš s tim koga voliš, da budeš sa svojom djecom, da možeš putovat. Mislim da su to u današnje vrijeme najveći benefiti i ono što kažu, da se budiš bez budilice. Meni je to nekako bio cilj. Mislim, ja sam na početku kad sam krenuo raditi, onda smo krenuli biti poduzetnici, ja bih rekao, to mi je prvi cilj je bio kad nešto u životu postignem, da ne moram u ponedjeljak ujutro ići raditi. Ja se sjećam toga. Pa mrzio sam nedjelju na večer, zato što u ponedjeljak ideš na posao, a ponedjeljak mi je bio poseban i onda prva stvar koju smo napravili kad smo postali uspješni, ponedjeljkom odmaramo, tako da sve zavisi što su ti ciljevi, što je to što želiš u životu postići i zašto je to za što si spreman raditi, ali definitivno na tom putu da, ako si u dvoje ima smisla. Što želite da ljudi zapamte iz ove epizode? Snježana, što bi ti htjela da ljudi zapamte iz ove epizode? Kad zajedno uspijemo, kad znamo da smo oboje dali sve i da nakon svih ovih godina možemo uživati u svemu tome što smo radili i gradili zajedno. Da, što bi ja želio da ljudi zapamti iz ove epizode? Pa mislim da je možda nekako najvažnije da razumijete da ako svoju sreću podijelite sa nekim drugim, do koga vam je stalo, i svoj put podijelite sa nekim drugim, i u sreći i na putu bit će vam ljepše. Jer raditi s nekim do koga ti je stalo, raditi s nekim za koga ti želiš da mu bude dobro, možeš puno više toga postići. Jer potrudit ćeš se da zajedno nađete neku sreću u svemu tome. Mislim da je to nekako iskreno po meni epizoda koja ima cilj da svima onima koji razmišljaju o tome da li možeš raditi sa svojim bračnim partnerom ili ne, najvažnija stvar je da sam sa sobom raščistiš da li ti je stalo da toj osobi bude dobro, jer ako ti je stalo da toj osobi bude dobro, onda ti nije problem raditi s njom i nekad i preuzeti dio tereta, nekad i olakšati na nekom putu gdje možeš, jer onda je zajedno svima ljepše i ugodnije. Da. Pitanja smo ispucali. Imaš li ti možda još neko dodatno pitanje koje bi volio da prokomentiramo? Pa mislim da ne. Što bi ti još dodala? Pa ako nemaš, ja bi voljela publiku svakako zamolit da nam napišu u komentaru da li bi oni mogli raditi sa svojim partnerima i ako imaju pitanja za nas, da nam ga ostave ispod kako bi možda neku od sljedećih epizoda mogli odgovoriti na ta pitanja. Da, definitivno napišite nam u komentarima jel možete vi raditi sa svojom ženom ili sa svojim suprugom i što vi mislite o tome. Mi smo onako neko ukratko u ovom našem 02 podcastu, odnosno drugom početničkom podcastu malo pokušali približiti kako i na koji način mi to radimo i kako to funkcionira kod nas, no međutim zanima nas vaše mišljenje i definitivno ako imate neku temu o kojoj bi htjeli da više razgovaramo, već sa sljedećim podcastom imat ćemo i goste i svašta nešto novoga pripremamo vam ovdje, ali ono što bih želio prvenstveno ako ima nešto što bi vas zanimalo, odnosno da
i mi imamo u svom timu preko 7000 poslovnih partnera. Ako nekog od naših poslovnih partnera zanima neki dio koji bi bio konkretan ili vas zanima nešto što smatrate da imamo neke vrijednosti koje možemo pomoći, da, definitivno tu smo da pomognemo određenim savjetima. Da li je idealna ova tema, ne znam, da li je idealno raditi u dvoje, ne bih vam znao reći kakva je situacija kod vas, ali ono što vam mogu reći, kod nas se to nekako dobro posložilo, eto sad već 20 godina, 23 godine, praktički koliko radimo zajedno i imali smo uspona, padova, bilo nam je teško, nije nam bilo jednostavno, ali bilo bi nam još teže, ja mislim da smo bili svaki pojedinačno i da bi to sve puno drugačije izgledalo. Tako da gradite zajedničku priču, gradite zajednički uspjeh, jer to je vaš život, to je vaš brak, vaša zajednica i mislim da u toj jednoj zajednici trebate zajedno uživati. Tako da hvala vam svima što ste bili gosti na našem današnjem podcastu. Ja se zahvaljujem. Pišite nam u komentarima što bi htjeli da snimamo sljedeće, odnosno koja bi bila tema našeg zajedničkog podcasta. Sad ćemo imati 2 naredna podcasta goste, a nakon toga se opet mi vraćamo u studio sa nekim novim temama i definitivno napišite nam komentar da li bi vi mogli sa svojim bračnim partnerima raditi i što vi mislite o tome. Hvala vam puno. Hvala puno i lijepi pozdrav svima. Uživajte. Pozdrav. Pozdrav.